بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمان قدر بقيمة درس ما إيرو دا أبا نوزده مها رمضان مها مبارك أمي بحث غيبت بكن. غيبت معناوي أم لدو إنسانكي جي بخرابي خبردن، أبا معنى غيبته. اف غیبت هانه یک جوان نخوشینه که به حضور انسان خراد به، به حضور ملت خراد به، به دل انسان ادمینه، به قدر و قیمت انسان قده و فتنه نوا انسان دا درست به. خدا عز و جل یک جوان آیت بقدر و قیمت تا که بحثا تشتی که مسلمان گره نکه خوشی دور بخینه، یک جوان جی وها فرمانت كد سورة حجرات رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبي ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تبي غيبتها بنكن هناك جوا غيبتها هناك نكن دمك خدا في فرمانها ندده مثالك ده جمرة كو غيبت تشتكي شوايه، يعني تغيبت كرتل دو إنسانك جي خبرت چت سريتا وكتا چكر به دبی وکا کون گوشت برای خوی مری بخون، چه برای تایج دی باوی به، چه برای تای انسانتی به. یعنی قیتشتکی خوشه که تو گوشت برا اوی مری بخوی. ولی گرو بسلمانه دفرده خدا دبیجه برا او دبیجه مری. ده انسان برای هف بنجی جانا دوی دنیا هانه ده شیطان که و ناوان گهداری نفس و شیطان خود کند بن نیاره پر نیاره خراب. اف نیارتی وان دوام تکه حتی مردنه. اما وقتی که یک جوان دمره وظیفه شیطان قضیه لورا وظیفه ویوان انسان بکن نیاره هف دوی دنیا آنه ده حضوره که ندوان او جی گناهکار هرن حضور خدای خو پشتی که یک جوان مر یدی وظیفه شیطان قضیه او وسوسه آنه دما کد چه فطرت انسان در ته میدانه فطرت جه و کد دل انسان سر برای انسان بشوته او برای ته کد دل تل سر تشوته تجه حس کر دیگه خوش که تاری گوشتی بخوی بفكر يهتموه جوارا تشتكي جران هات فيها بلي تشتكي بر جرانه كرو مسلمانه إيرو مع الأسف هناك أخلاق دين مد نافا مدى كين بيه غيبت بيه تشتكي بر نورمال أم دي هيم بونا بغيبت زمان خود أرباستكن شبير كي خود أرباستكن صحبتي خو بغيبت جشتكن لدو ملتي خبردن دو جنوان دو كتشوان دو بوكيوان دو لايوان دو زابيوان دو کارو خبات وان دو شکل و سیمای وان چعبه فلان کس وها خواره دوی وها بیه درانی اواکنو بیه زکی وها بیه يعني كچاوي وها كر لاي وها كر عيبه وان ام دبيجن بفي شكل ام صحبتي خدر باستكن يعني جواتي ما صحبتي ما تدوساكو تشتكي ذكر خدا به تشتكي فايدة انسانيتي تدهبه علمك نصيحتك تدهبه خرابي شيطاني فتنه لدو ملتهم خبر ددن ابياجي براستي تشتكي پر خرابه قال لك حديث هناك ورسول خدا عليه الصلاة والسلام بحديث خوي خوشك بحثا في خرابية هانتك يك جوان حديثا دبي من شبه إسراء ومعراج دبي من شديد من هناك إنسان هاديت نينوكيوان وك حسنا نحاسن يعني وك عم بيجن حسنا في شكل هاننه بوی سرچاوی خو پنجروز تکن پنج تکن گوشت یوتینو خاره دبی مش جبرائیل سوار کرد بگو وان انسان آنه کینه گوانه به غیبت انسان تکن اوی گوشت انسان اتخون اوها سرچاوی خو پنج تکن بله گلو بسلمانا غیبت تشتکی حرامه ام حتا کد کاربن ام جوی تشتیانه دور بکوین بزن من روجیه که ام دگرین عبادته که ام دکن دمک و غیبت و نمیمت جد حیاتا مدهبه خیره من نامینه تب جوانات جیانه مثلا لما پیغمبر مدبی علیه الصلاة والسلام قال لك انسان هنا روجي دكنج روجي وان زك برچيبون تن جوان مینه ای غیبت خلقی کرنه افترال وان کرنه ظلم وان کرنه حق وان خوارنه اویا کیمانی کا پرمازنه ام آگهدار بیابن بله غیبت تشتکی پیسه شخصه کی غیبت یکی کر اوی در دورای لازمه چه بکن اسلام دین خدا دفرداجی نصیحت کلمت که دبي شخص كي قابو غيبته كي يا جواته كده غيبته بو جوي رابن الجمان رونن برازان بن واي ون جوي حاله وان نرازينه چقا تشتكي خوش خرابي كيه
ت حال خودی نشاندن هلوستا خودی نشاندن تدبی حیر از وی کاری و نرازیمه از ورد گل و رونانیم تفردا ت خوش وی خرابیت پارێزی ت تربیەکی دیوان تجوانە دبێژی وتشتێکی خراپ دکن ئەس ناخوازم دگەل وێ و دگەل ناوە وی خراپیانێدا و ئەس ببم مالیکارژی ئەس ناخوازم ئەڤیاژی وازیفان مە مسلمانە خوازی مە هەردەم دکاربوونا وەها بکرا خوازی هەر دەما کو مە خراپیکی بدیتە مە بۆتە حیرە ئەس دگەل وی خراپیانێ ڕوورانیم ئەس دگەل وە ڕانابم ڕوونانم صحبەت ناکەم هادێ ئەس دچم نبخاطر وجهي نبخاطر وجهي أتشم لما خدا عز وجل دهنك آيات دا دمك بحث أهل إيمانتك دبي والذين هم عن اللغو معرضون دبي أوان كسن كو لغو يك جوان جيوان خبردان براداي خبردان بفايدة غيبت دبي بشتا خود دن دزورن قهداري ناكن أفياجي صفتك مؤمنة صفتك أهل إيمانية هم خرابي ناكن ودقال خرابة جرونانن أبياجي تشتكي بر مهمة حديثك هي دبي أو كسي كو ناموسا برايق ببارزة شرفاي ببارزة نيل إنسان كل دويجي خبر ده ناموس نمثل جنايب تنيجي شخص تجي تربية تجي أخلاقته حياته سمعته أفانته ناموس شرفن دبي أبيك ناموسا برايق ببارزة بجات هم فلان كاس بساكنن جي خبر ندن أو نلفره دما کو زمانی خلقی بدا برین نیلکو دو انسان که جواره خبردان خدا عز وجل روجا قیامت بی ازش ناموس تب بارزم ازش کیمانی تبشرم ازش تج آگره جهنم دور بخینم لورا توظیفه کی خو وظیفه کا ایمانی لیوی دنیا آنیجی لی تشتکی دنه هیگلو بسلمانا جارنا غیبت حلاله وقتی که معرف هر شکایت خو بکه یکی ظلمل تکر هر اتكاري بيجي حاكم ولا فلان كاس ظلمي المكر ظالمه حقي مخاريه ابيات شكايته حالي ويتكي عين تشت تشي ملات رادار ياخذ بيجي حيره جاورنا الكاريه ما بكن والله بي حق من نادمين يعني تشج حاكم به تشل دولته به ابي كتكار به حقي تبستينه ياجي هوالا رات تكاري هاري بيجي ياجي كيماني كي تكرن تبيجي قالوا انسان حيره ورا والله فلان كاس في خرابيه هانتك جمهرهم دستي يقرن حيره ام نيل برافي خرابيه هاني دينك جبانه کووی خرابیانه بدی کم کرن تجگنه بدی دور خستن تدکاری غیبت آیی بکی جملت رابی جبانه آلیکاریت بکن وی بدن سکناندن او جبنیت اصلاحیه یا جی تشی فتوا اكيد خوازي سيدها والله فلان كاس وها اني سري من بري من ديا من بابي من اقرباي من يعني تحالي ويد بيجي ظلمه كل تكريه تشيد بيجي فتوا اكيد خوازي شبكم شناكم بلي يا جي تدبيجي قالوا مسلمانا ها والله فلان كاس انسانك وهاي من شعب ياخذيتيه افتراء كريه دزيه كريه ظلمه كريه براحيل الوجنك براحيل الوجنك دين وايمان واخلاق ومال وجه ونستنا ما في تشتهانه ديتيه جبونه مسلمان جي نكفن ضعفك في انسان هاني ابجي تشتكي برخوشه وابي داويجي هناك انسان هنا علنا تبي قالوا انسان از عراقي فتخم از خمري فتخم وحاشا بأخلاقيتك صراحة دبيجا تجي تكاري صراحة جملات رابج أبي إنسان في تشتياني قوتي أزدكم هاي وجه هبه إنسانك كو عيبا خو آشكرا بك حراميك خو آشكرا بك درسته كو أم عيباوي كيمانيا ويجنابا ملات رابجن يبدن شعر كرن ليه أم نشن تشتي ويه وشعرتيا ميجنا بجن أو حقيمتنا ميرك أم بجن دكاري خدا حيلتك سختكاريتك وی دمی امتکانش ملت را بجن آگاه داره ویابن اویاد وی کاره ده خرابیت که اما وکی دید مالا ویدا تشتکی چه بیه او جناق تشتکی کرنه او زاروی تشتکی کرنه و ملت نزاند ناوان ده وی دمی ندرسته مهرم بجن خدا عز وجل غیبتش حیات مدور بخینه منکه هبال و برادر جبان اهل غیبته و خدا مجی بپارزش غیبته نیله کس که دو مجی خبر بده و قدر و قیمت ما نشکنن سمعت و شرف ما نکن پنج بره اما کس که نکن کس که آمه نکن خدا عز وجل زمان ما جوی خرابیانه بپارزه و زمان هر مسلمانی و شرف و ناموس هر مسلمانی و هر انسانی اهل غیبته بپارزه حتى درس هاتي أمانة خدا بن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.